reka nongere ngushimira wowe udahwema kutwereka ko dukurikiye muri aka kanya. Tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho kandi mashya. Njyewe ndi Matsiyeri. Reka tuhere hano mu Rwanda. Minisitiri Bizimana yasabye rero abirusizi ndetse na Nyamasheke ngo kutagrangwa cyangwa se kutaganzwa ngo n'abahavuka bahembera amacakubiri ya jenoside. Minisitiri w'Ubunyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yasabye rero abaturage b'uturere twa Rusizi ndetse na Nyamasheke ngo kutarangwa cyangwa se ngo no kutarangazwa n'abahavuka ngo bamaze kwiga ngo bakajya rero ngo no mu mahanga ngo rero ngo bakaba barimo ngo birirwa ngo bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri. Asobanura rero ko ngo babikoreshwa n'inda nini ndetse n'urwango. Yabitangaje rero mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 31 abatutsi biciwe mu mirenge ya Bushenge ndetse na Ruharambuga. Aha rero ni mu karere ka Nyamasheke ngo ndetse na Giheke mu karere ka Rusizi. Ni igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Gashirabwoba, byabaye ku itariki 29 Kamena 2025. Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ko rero ngo uturere twa Nyamasheke na Rusizi ngo twagize ibibazo bikomeye cyane byo kugira ngo abantu benshi bize ngo kandi ngo bakajya mu mahanga, aho rero bifashisha umuyoboro wa YouTube mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Yavuze ko kandi ngo abo barimo ngo Ndagijimana Jean Marie Vianney, harimo kandi Padiri Nahimana Thomas ndetse na Padiri Fortunatus Rudakemwa, harimo kandi Rutihunza, harimo Robert, harimo ni Robert Mugabo w'Indekwe, uyu ndamuzi cyane. Hari kandi ikindi wamenya nuko ngo uyu ari mu bashinze Jambo ASBL, ari n'abakunze kuvuga ngo ni Askiberi. Ni wa muryango w'abana bavuka ku babyeyi bakoze jenoside babiyo mu mahanga. Minisitiri Bizimana yakomeje avuga ko jenoside yakorewe abatutsi 94 ngo yashobotse ngo bitewe nuko ababirigi ngo basenye ubumwe bw'abanyarwanda baherere ngo kukwambura ijambo umwami Yuhi Musinga ngo n'umuhungu Rudahigwa bamusimbuje, bigakomeza rero ngo bishyiraho ngo ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri. Izi rero zagize cyangwa se zashyize imbere ivangura amoko n'ingengabitekerezo yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi. Abirusizi ni Nyamasheke ngira ngo murumvise, zaho gusa n'abandi bafite ingengabitekerezo mu mitima yabo nyaboneka ni muyireke ntacyo byabamarira. Ikindi nakubwira nuko Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yagaragaje ko ngo kugira ngo u Rwanda rugere ku cyerekezo 2050 gahoro ngo ruzaba ruri mu bihugu bikize ngo ruzakenera gukora amashanyarazi angana na gigawatt 5. Shimangiye ko rero ngo zi gigawatt rero cyangwa se ngo izi ngufu za nucleaire ngari zo zonyine ngo zerekeje amaso ku rwego rwo kwisa y'umuhigo. Umuhigo ugomba kwiswa. Bigarutse rero ngo ubwo yatangizaga umuhango w'inama ya Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, igiye rero ngo kumara iminsi 2 kugeza ku itariki ya 1 Nyakanga 2025 ibera hano mu mujyi wa Kigali. Ubwo n'uyu munsi iri guhuza rero ngo inzobere zo mu bihugu 30 ngo higwa kubyaza ingufu za nucleaire umusaruro cyane cyane ngo mu kureba uko rero ngo zabyaza amashanyarazi hifashishwa rero ngo inganda nto zizwi nka small module ndetse na micro record. Minisitiri rero Edouard Ngirente yavuze ko uko iminsi ngo izakomeza gusimburana, Afurika rero ngo izakomeza gutera ngo gukenera ngo ingufu cyane cyane ko ngo abaturage bo kuri uyu mugabane bakomeza kwiyongera umunsi ku wundi. Ikindi wamenya nuko umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB
ngo bwanyuranyije rero ngo imvugo ngo ku mikorere y'ikigo ngo kizajya ngo gituburirwamo abana b'amafi agahabwa abandi ngo bayatubura maze ngo kigomba kubakwa hariya i Nyamagabe. Byagarutsweho ryari rero n'ejo hashize byari tariki 30 Kamena 2025 ubwo rero RAB yisobanuraga kuri komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC. Yabivugaga rero ngo ku bibazo ngo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu mwaka warangiye muri Kamena 2024. Abadepite rero bagaragaje ko umushinga imwe mu mishinga yadindiye ngo harimo ngo uw'ikigo rero cyo gutuburiramo icyororo cy'amafi ugereranyije uteganyije gukorera hari i Nyamagabe. Umuyobozi mukuru wa RAB rero muramuzi ni Dr. Therese Fore Ndabamenye yavuze ko ngo renga icyadendeje ngo uriya mushinga ngo ari bimwe mu cyangombwa cyo kubaka kubera ko udasobanukirwa imiterere y'inyubako bashaka kubaka maze wumve rwose urategura umushinga utaramenya ni ariko Yesu ni umwami. Ngayo nguko nuko turakomeza turumirwa. Nyagatare ho rwose urubyiruko rurasabwa kumenya ko kwirinda malaria burya birureba. Mu gihe rero ngo iyi ndwara ya malaria ikomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane by'umwihariko mu murenge wa Karangazo mu karere ka Nyagatare, urubyiruko rwibukije ko rero ngo kurwanya malaria ndetse no kuyirandura burundu ngo bitareba ngo abantu bakuze gusa ngo ahubwo nabo birabareba, bagomba kubigira inshinga. Byatangajwe rero n'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Katete Juliet. Ubwo rero hasozwaga ubukangurambaga bw'iminsi 2 bwateguwe rero n'ihuriro ry'imiryango itari ya leta cyane cyane ishinzwe kurwanya icyorezo cya virusi itera sida, Rwanda NGOs Forum on HIV AIDS and Health Promotion. Ubu bukangurambaga rero bwari bugamije kurwanya ndetse no kurandura malaria mu Rwanda. Ikindi wamenye no kubukangurambaga bwabereye ku bigo 2 by'amashuri ari byo Karangazi Secondary School izwi nko mu Kanyeri ndetse na Kagera High School, aho rero urubyiruko rwitabiriye amarushanwa atandukanye mu rwego rwo kurwanya cyangwa se mu kugira uruhare rwo kurandura malaria. Aya marushanwa rero yabaye mu byiciro bitandukanye birimo umupira w'amaguru, indirimbo, imivugo ndetse n'amakinamico atandukanye. Byose byari bifite insanganyamatsiko igira iti kurandura malaria bihera kuri jye. Abantu mwe mwarubyiruko mwe rwose ibintu byo gukurira amaboko mu bivu ibyo mu rugo. Icyo wamenye rero nuko mu karere ka Nyagatare cyane cyane umurenge wa Karangazi ngo ni wo rwose uza imbere mu kugira malaria hejuru, aho ibipimo rwose bikoreshwa hapimwa uko malaria yiyongera. Byagaragaje ko nibura ngo abaturage 34,000 ngo ku gihumbi ngo ari bo barwaye malaria muri Mata 2025. Nyagasani we no gutema ibihuru baryama mu nzitiramibu bikoranye umuti kugira ngo birusheho kugenda neza. Karongi niho tugeze ngo bimeze gute rero? Abagore bo mu karere ka Karongi bakora uburaya n'abaryamana bahuje ibitsina ngo bahawe udukingirizo n'amavuta abarinda kwandura virusi itera sida. Ibintu nyuma yaho rero bigaragaye ko ngo ibi byiciro ngo byombi ngo birimo kugaragaramo ngo abantu benshi bafite ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Mwokagira inkamwe biniki ariko so uburaya mwaburetse ko niko yego yewe. Ni igikorwa rero cyabereye mu murenge wa Rubengera ni mu karere ka Karongi, ngo nawe rero ngo bamo abakobwa benshi cyane bakora uburaya, ngo barimo rero ngo nababaruramo ngo nababukora ngo batarageza ku myaka 18. Mwokagira inkamwe mwabantu mwe nimwumve kuntu ibibazo mwaka byaramwe n'iki koko. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC iyo muri 2024 igaragaza ko ngo mu bantu 37 mu karere ka Karongi baryamana naho bahuje ibitsina ngo iyo bipimishije virusi itera sida 10%
ngo babasanga bayifite. Mana yanjye katonda wange. Ngo ni mu gihe rero ngo mu bakobwa ngo n'abagore 847 bakora uburaya ngo bipimishije rero ngo habonetsemo 28.8% ngo bafite virusi itera sida. Amaye nkawe yego ye haboneka ni mutabare. Ayi icyo wamenya nuko virusi itera sida yagaragaye mu Rwanda bwa mbere mu mwaka w'1983 itangira rero gukwirakwira cyane cyane guhera mu 1986 aho rero hagati y'1988 n'1996 ngo aribwo ngo yanduye abantu benshi cyane, yanduwe n'abantu benshi. Sida yaje kera ntabwo ari nshyashya. Ariko icyo wamenya nuko bitewe n'ingamba leta y'u Rwanda yafashe ngo hashize imyaka irenga 10 umubare w'abafite virusi itera sida mu Rwanda ari 3%. Nubwo rero hari abaturage cyangwa se abatangiye kwirara ngo bibwira ko virusi itera sida yagabanyutse, ngo siko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko ngo buri mwaka nibura abantu 3,200 bayandura, hanyuma mu gihe abandi bagera ku 2,600 ngo bahitanwa nayo mu mwaka umwe gusa. Nyaboneka ni mwirinde sida irahangayikishije. Hanyuma rero kandi ngo batinya ko bananirwa gutera akabariro. Aba ni abagore rwose ngo ntibagikozwe ibyo kwifungisha urubyaro burundu ngo ku bagabo babo. Abagore bafite impungenge ko umugabo afunze burundu ngo neza ngo uruvire rutakongera niko. Ariko bana uzi ko bageze mu biruhuko neza we. Kuboneza urubyaro ngo ni gahunda yashyizweho rero igamije ngo gutuma ngo abantu babyara abo bashoboye kurera, bityo kandi ngo ibi bigakorwa mu buryo butandukanye ngo burimo gukoresha agapira, inshinge, kwifungisha burundu, agafunga umuyoborantanga ngo ku bagore rero ngo ndetse ngo nibwo buryo ngo bwonyine bukoreshwa ku bagabo. Abo ni ku bagabo nibo bafunga burundu. Mana we. Ariko rero ngo gahunda zo kuboneza urubyaro ngo usanga ari abagore gusa bakunze kuzitabira, ngo baba bafite ubwoba bwinshi ko ngo bakoresheje ngo abagabo bakajya gukatura umuyoborantanga ngo bashobora neza ngo kunanirwa gutera akabariro. Ariko rero raporo ya RBC iherutse gusohoka muri 2023 igaragaza ko abitabiriye gahunda yo kuboneza urubyaro hifashishijwe uburyo butandukanye ngo biyongereyeho, ariko ngo umubare munini ngo ni abagore. Abagabo shweda ntashobora niko. Mu mwaka wa 2023 ngo abantu 1,961,961 n'abantu 388 ngo nibo bagiye muri gahunda yo kuboneza urubyaro, ngo harimo rero ngo abagabo 4,311. Ubu buryo rero ngo bwakoreshejwe cyane ngo nubwo gapira, kuko ngo abagabo rero bo ngo kuko ngo abagore ngo nyine bagakoresha ngo bageze ku 816 n'abagore 444. Iyi raporo kandi igaragaza ko muri 2019 ngo abagabo bari barifungishije urubyaro ngo bageze ku 3,506 maze bagera kuri 3,650 kuko ngo muri 2020 ngo bageze ku 3,817, hanyuma muri 2022 bagera ku 4,229. Urumva ko umubare w'abagabo bagenda bafungisha urubyaro nabo cyangwa se baboneza urubyaro ugenda wiyongera mwokagira nka mwe. Ariko ahandi mwari muri aho yemwe. Ikirehenga ingengo y'imari ya 2025-2026 yagabanyutseho 14% ugereranije n'iyo mwaka ushize. Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe buravuga ko ngo ingengo y'imari igiye gukoreshwa mu mwaka wa 2025-2026
wigeranyije n'iyo mwaka ushize 2024-2025 gusanga yaragabanyutseho nibura 14%, gusa bwemeza ko ngo ibi ngo nta ngaruka bizagera ku bikorwa bigomba gukorwa muri uyu mwaka. Yego ye. Nibi rero ubuyobozi bwabigarutseho tariki 29/2025 ubwo rero ngo muri aka karere hatayeraniraga inama idasanzwe y'inama njyanama yize ku ngingo y'imari cyane cyane zitandukanye ngo zirimo kurebera hamwe imikoreshereze y'ingengo y'imari y'umwaka wa 2024-2025 ishyirwa mu bikorwa ya gahunda ry'itangwa ry'amasoko y'uyu mwaka wa 2024-2025. Ikaba rero ngo yari yobowe na perezida w'inama njyanama mu karere ka Kirehe, muramuzi ni Professor Dr. Kabera Calixte. Kugabanyuka kw'iyi ngengo y'imari ngo nta kizahungabana kuba kakonsatse. Umukobwa wa Jacob Zuma wari wararongowe n'umwami Muswati wa gatatu ngo yarahukanye. Yitwa Nemkebo Zuma, umukobwa wa perezida Jacob Zuma wigeze kuba perezida wa Afrika y'Epfo. Yarahukanye maze yahukanira iwabo muri Nkakandla. Ariko dingo nyuma y'amezi make ngarongowe nk'umugore wa 16 w'umwami Muswati wa gatatu wa Eswatini. Yarahukanye ntago yabyishoborera. Nkizi ibinyamakuru byo muri Afrika y'Epfo rero bivuga ko uyu mukobwa wa Jacob Zuma yasubiye iwabo muri Afrika y'Epfo ngafite agahinda kenshi cyane, ngavuga ko rwose ngo hashize igihe kinini ngatabonana n'umugabo we, bityo atakwihanganira gukomeza kwitwa umugore w'umwami kwizina gusa, ngakeneye ko umwami aza akagira ibyo akurikirana akabinoza. Nk'abantu mwe ko bya bintu ntabwo biba byoroshye nuza we. Yamaye nka data amaze igihe rwose ngo batabonana none arigendeye. Yamaye nka arigiriye da. Muri Kenya umugabo yaburiwe irengero afite imyaka 39 aza kuboneka afite 99, araburaho umwe ngageze 100. Yegana kwegana. Umusaza witwa Boniface Muhandia, uyu rero ngo yavuye mu gace k'iwabo kitwa Eshilasi, ni mu ntara ya Kakamega. Aha rero yahavuye mu 1965 asiga umugore we n'abana 2, maze we barashakisha baraheba, bityo bakeka ko yaba yaritabye Imana. Umusaza rero wari waraburiwe irengero yabonetse afite imyaka 99. Boniface yavuye mu rugo rwe afite 39 nyene, yagarutse afite 99 nk'uko rwose yavutse mu 1926. Akigera mu rugo rero yavuze ko ngo yabaye muri Uganda iyo myaka yose ashakirayo imibereho, ariko ngo ubuzima bwakomeje kugenda byanga, bityo ahitamo kugaruka mu gihugu cye. Uwo musaza rero yatashye ari kumwe n'abana 4 ngo n'abana 4 ngo 2 harimo ngo abakobwa 2 ngo n'abahungu 2. Mwabantu mwe uyu musaza yagiye guhigira i Bugande maze biranga. Ibintu biranga biranga. Boniface rero ngo yasanze umugore we ngo yaritabye Imana, ngo n'abana 2 yari yarasize nabo baritabye Imana. Agahinda karakanyagwa. Kindi wamenye ko igisirikare cya Uganda cyataye muri yombi rero Sheikh Hamza Lavala. Uyu rero ngo ukekwaho ngo gusa arakekwaho rero ngo guha ubutasi amakuru atari yo ko hari imigambi y'umutwe wa iterabwoba ADF ngo ufite wo gutera ibirindiro by'ibirindiro ngo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe rero mu bashinzwe umutekano yasobanuye ko uriya Sheikh
ngo yaramaze rero ngo kubaka icyizere hagati ye ngo n'abashinzwe ubutasi kuko rero ngo yahamagaye cyangwa cyane ngo yakundaga guhamagara ngo atanga amakuru ko ADF ngo atapfa kugerwaho ngo n'uwari we wese taye muri yo urabeshya ubutasi nta soni bajya kuba kiboko. Abanyamakuru b'itangazamakuru bikomeye mu Bufaransa birimo France 24 ndetse na France Internationale Radio France Internationale RFI ngo babyukire rero mu myigaragambyo igamije kwamagana icyemezo cyo kubihuriza hamwe ngo n'ibindi bitangazamakuru. Mu Bufaransa rero ngo hari umushinga w'itegeko ngo ugamije guhuriza hamwe ibitangazamakuru bya leta ngo byibumbiye rero mu kigo France Media Monde, France 24 ndetse na RFI ngo n'ibindi ngo birimo France Television ndetse na France Radio France Internationale Audiovisuel Institut. Harimo kandi guhuza ngo ibi bitangazamakuru bivuze ngo guhuza ibi bitangazamakuru bivuze ko ngo bizahabwa ubushobozi bumwe bitandukanye rero ngo n'ibyari bisanzwe aho rero buri kimwe kiyoborwa kwacyo. Icyemezo rero cyatumye ngo mu gitondo cyo kuwa mbere ngo abadashyigikiye uyu mushinga rero ngo barimo n'abanyamakuru bigaragambya kwegaragambya. Ego mwakabyaramwe muhuza imbaraga mwabantu mwe mujye ntimukavuge ko makuru yakubise kurushyi mujye muri akuntu mu bintu zanoza. Ikindi nakubwira nuko burya ngo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ngo adaheruka kuvugana na Elon Musk ngo nubwo mu bihe byashize bari inshuti magara ntusige. Trump yagarutse rero ku mubano we na Elon Musk ku cyumweru tariki 29/2025 ngo nyuma yo kubazwa n'umunyamakuru wa Fox News uko ngo bombi babanye. Trump avuga ko rero ngo adaheruka kuvugana na Elon Musk mu minsi ishize rero ngo bari bawubanye ku buryo rero ngo umunyemari atasibaga muri White House, ariko wakwibaza impamvu badaherutse guhubirana. Ngaye nguko nandi yose ni mukanya, reka ngushimire wowe twabanye, mwifurize gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.